mu no min ti ngai ga bai sai una pani chonin tlang chon clear vong vong ya chu tlang chonin emo tak ken under ro arwa khatlata hemi temple heng wanga dang lambik nge ni le kanu le pa ti chon ti han mi shil thina ka pa chon ti han mi shila temple hi chu mun bi turan siamania chu wang chona dang lambi ka lom atia khore thila hian engkim kanom om beka kanom na mun jim te poyan motor omani ma se chu khore thil kan nei te chu kan ven him thiam angai ni chung ram ngo te chu tui na siam tuan nia lo nei tu te tan puan him na tlak hlai thar chona thatak ani hemi temple pia hiam til te a sanga tam tak anam bokani hun kalta kan lal te khan heng khore thil te hi tangkai takin lo mang to ni abik takin tui tam na huna om hi la rupui tak chin che na ani pakhat ve bok tui tam na huna la na athu nei na din ni chuan la rupui tak ni na shehel thin bok ani achang chuan in kan sa ko ser le sang ti dan vel te po chu ka vo thina hian ka ngai to me thina in tiang ta hin he tiang temple lian hian sak thei le ti tein chung temple te chu ngai to rengot po hian an sak chung rei don ti hi a hriat ngoi theya alianin asang hlom em bokani temple saknan le inlian tham saknan chuanin sai te hian mang fo thina achan chu mihringina ati phak lo tam tak saina man ruwa a phur thei wang ani man lai le tun mu ang pon sai chu kan mang tangkain kan chhor em ani Taj Mahal siam nam pokhanin sai lungwar phurnan an lo mang hil to ni chung sai te chuanin in sak le mihring na nasa takin mihring te puya anti thei lo le an mihring ina ti phak lo te chu nasa takin sai yan apui ta thin ani heng culture moi tak le dang lambik te hianin tourist hote mitala in khwalzin tam tak a hi pha reng thin bokani culture moi le dang lambik nei te chuanin khwalzin ho a hi big a ni ani telin akum telin ni tin thlo tu le kan tuan nei do reng thin ani